I pozdrav svima ljudi, Kovalski Pro ovdje. Danas imamo istorijsku temu vezana za Shadow Fight 3. Ona prošla dva dela koje smo snimali jeste bila vezana koja je država po oružju ubačena u Legion i Dinastija. Danas ćemo pričamo koje su to države po oružju ubačene u Herald. Znači u Heraldce. Ajmo mi da počnemo. Prvo moramo da vidimo kako izgleda Herald. Ovdje vidimo kako izgleda grb Herald, znači pogledaj kako izgleda, ovako ima kao neki stup, kako izgleda, ima neki troglić ovdje, i što ima kao neka kapija, kao ona japanska kapija. U Japanu onako kao znak nečega, vidite kako izgleda. Vidiš kako izgleda neki čudan, kao neke dve daske da su spojene, vidite kako izgleda, i ovdje kao neki dijamant romb, vidite. Ko je glavni u Heraldcima? Pa glavni je Itu, ili Itu, kako god, Itu. On je glavni u Heraldcima, ali da bi počeli ovaj klip, moramo da znamo koja su oružja Herald faktora. Pa, oružje Herald faktora su katane, Iaido katane, sai, kusurigame, kame, glaive ili glaive, ako hoćete da nazivate to oružje. Imate još tamo, recimo, bacačkih oružja. Ima i kanđe, ali ima još jedno oružje koje ima i bacačkih oružja poput šurikena, kunaija, pa imaju harpuni, igle, pa imaju čak i blasteri. Tako da vidite, evo ga taj grb Heralda. Dobro, idemo dalje, znači ovo mi smo rekli već. Sad ćemo da vidimo ovdje jednu sliku nekog samuraja, ali pošto ovdje imamo možda dve države najviše povezane, a poslije ćemo kažemo neke imaju još ti država koji su povezane. Evo sad ćete da vidite recimo. Pa ništa, malo koči kompjuter, što me i nervira, ali u redu je. Moramo da začekamo. Pa imamo da kažemo koja je prva država, za sada možemo da kažemo koja je prva država. Dok se ovo učita, mi ćemo da kažemo prvu državu. Znači, prva država vezana za Herald faktor, naravno prva država koja je po oružju ubačena u Heralde jeste Japan. Prva jeste osnovna Japan. Ovdje vidimo nekog samuraja, vidiš ima kao neki šlem, ovo su možda samuraja, može neki Japanac u srednjem veku. Pa, ovdje je sad pazite, ovdje je najviše Japan povezan zbog tih oružja. Vidite kako taj Japanac na nekom konju, belom konju, vidiš kako izgleda, vidiš kakav. Znači, zašto je Japan ubačen? Pa zbog katani, zbog kami, zbog kusurigami, zbog iaido katani i zbog sai. Da, i zbog sai. Pošto to su japanska oružja, znači japansko oružje su sai, katane, iaido katane, kusurigame i kame. I kanđe. Zbog toga je ubačen Japan i najviše povezan sa Heraldima. Druga država jeste Koreja. Zašto Koreja? Zato što su i Korejanci u istoriji srednjeg veka koristili katane, bili su nalik na Japance, znači koristili su iaido katane, kusurigame, koristili su i kanđe čak. Kame, tako je, kusurigame. Ali više je Japan zbog bacačkog oružja i Koreja i Japan zbog bacačkih oružja, pošto znamo da je u Japanu nastali su prvi šurikeni, pa prvi kunai, pa nastali su tamo prvi harpuni, nisu ni blasteri, ali dobro. Možda igle jesu, ali u redu je. Znači Koreja zbog tih oružja. Zbog katani, iaido katani, kusurigami, kami i to je to otprilike. Kanđi isto je zbog kanđi. Treća država jeste Rusija. Pa već znam zašto je Rusija ubačena u sva tri faktora. Pa Rusija je u istoriji srednjeg vijeka koristila glaive ili glaive, što je koplje mnogo čudnog oblika, gdje sa obe strane ima oštrice gdje bi mogao da zbaciš konjenika. To oružje je korišteno u srednjem vekovnoj Rusiji, čak i u Evropi. A da vidimo koja još država može bude vezana za glaive. Pa, osim, možda nije Srbija, jer Srbija nema veze sa glaive, ali i ove druge države možda jesu. Recimo, ne zna se, najviše možda povezano, pa Francuska.
ajde i Francuska zbog glaiva, pa Španija. Pa Španija isto možda zbog glaiva, ali ne zna se baš tačno zbog čega. Pošto je najviše, vidite, ljudi, Japan je trenutno povezan najviše. Da vidimo još neke države. Srbija je sigurno najviše. Srbija je manje povezana. Zašto? Pa i kad bi ja ubacio kad bi sada i Srbija bila ubačena u heralde, svi bi smatrali da su Srbi nisu koristili oružja koja su u srednjem veku. U Srbiji nisu koristili katane, jaido, katane, kusurigame, kame i kanđ. Nego su koristili mačeve, koplja, što su oružje faktor legiona, znači legionskog faktora. Ali Srbija je možda povezana zbog igle, zato što igle su kao bacačka oružja, a igle koriste Srbi za pletenje. Čak i zbog harpuna, pošto i harpuni su korišteni za ribolov. Recimo Sentinel. Sentinel je isto povezan sa heraldima, zašto? Zato što oni pleme sentinelci, pleme što ne vole ljude. I oni koriste harpune za ribolov. Znači, umjesto štapa za pecanje se koristi harpuni. No, nagoveštavam da je Japan i Koreja najviše povezani. Rusija manje, Rusija baš zbog glaiva, ali Srbija je zbog igla. Srbija je baš zbog igli i zbog harpuna. Jer ne zna se, blasteri možda i nisu. To su u chapteru 7, part 1 i part 2, tamo imaš te blastere, to su kao neki pištolji koji pucaju plave zrake, kao lasere neke, a to su u stvari blasteri. Ali to danas ne znam da li može da postoji takva oružja koje mogu da probiju i čak i metal ili dijamant. Ti blasteri su mnogo opasni, ali su i mali. Pa uglavnom, ljudi, herald, države koje su blizu Kine jeste Japan i Koreja. Znači, Koreja je najviše. Mislim, isto kao Japan. Znači, Koreja je isto najviše povezana kao Japan. Znači, njih dvoje, znači, Koreja i Japan čine skup heralda. Znači, kao najviše povezana herald. I sad, iako se smatra da je herald kao neka dinastija heralda ili kao neki istorijski period u istoriji neke države kao heraldi, kao heraldika, imaju tamo i heraldika. Povezana je heraldika, ali sad ne zna se da li heraldika ima veze sa Srbijom, pošto ne zna se da li je u istoriji Srbije, srednjeg veka ili pre srednjeg veka u Srbiji bila heraldika. Ali heraldika je više povezana za Japan, tako nešto, za Japan i Koreju. Jer zašto bi bila za Srbiju kad Srbiji su koristili legion faktor oružje? Znate svi koji su. Ali, dobro. Ima još država, recimo, ne znam da li je Turska, ali Turska je isto povezana za dinastiju. Znači, Turska je povezana. U onom prošlom istorijskom klipu, kad pričam o dinastiji, zaboravio sam da kažem da je Turska ubačena u dinastiji faktor. Zašto? Pa zato što Turci su koristili sablje. Kao i Srbija što je koristila sablje tokom prvog i drugog srpskog ustanka. Ali dobro, sada mi pričamo o heraldima. I katana je japanska sablja. Ali nije isto što i obična sablja, jer ovo je iz Japana, a sablje, znate svi od prošlog istorijskog klipa da sam rekao da Mongoli više koriste sablje. A dok Japanci, Korejanci koriste samo katane, jaido katane, kusurigame, kame i kanji, koji se stavljaju na ruke. Ali vip katars, ne znam zašto baš iz vip katara, i to ne znam da li je to jedno od istorijskog oružja. To oružje je u 7. chapteru, u 7. poglavlju. Ali to oružje, ne znam, nije postojalo u istoriji, mislim da nije to oružje postojalo u istoriji, jer da je postojalo jednako bi to oružje menjalo pre bič s kojim se bičevalo, kojim se šibalo, ali i Egipat možda je povezan. Zbog čega Egipat? Pa tačno zbog tih bičeva, jer u starom veku Egipćani, ti faraoni,
ti ljudi u starom veku su šibali robove sa bičevima, a hip ili vip na engleskom znači bič, a katar, sad ne znam šta je to, da li je to neka vrsta mača ili nešto, ali vip katar. I Egipat je, ali manje povezan, samo zbog tih katara ili vip katara. Vip je bič. Ali vidite valjda, znači Japan, Koreja, Rusija, ali dobro, Rusija manje povezana, dok je Japan i Koreja najviše za Herald faktor pomenut. Recimo ima tamo u Shadow Fightu 3 nisu samo to, ima recimo neka japanska imena poput Ling, ima recimo Ling, Felcher. Dobro, iako Felcher nije japansko ime, ali recimo Kibo, kao ona boss, ona Kiba. I ona je iz Japana. Ali najviše i tu, pošto on je i tu kao i cu ili i ču, i tu, kako god neko naziva to. I tu, kao onaj glavni lik u Shadow Fightu 3, kao onaj, jedan od onih osnovnih koji se posvađao sa Markusom i Jun zbog neke kao kugle na početku u Shadow Fighta 3. Kad vi instalirate igricu Shadow Fight 3, pa kad vidite onaj kao trailer kako se Markus penje, pa kao on hoće uništi neku kuglu, pa onda ga i tu zaustavlja sa rukom, znači samo udari njegov mač i on padne na zemlju. Znači onaj Japanac, crnokosi Japanac, onako kao zainteresovan nešto kao i tu, znate, i tu, i cu, i tu. Znači ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi i pozdrav.